Kalong kesini ke bakrau, bak kesini ke bakamen nak kebentak ke Kasih Jantia Presbyterian Assembly, haga bakalio man plepat ba ek office ke baterikam, ke batmai jangka ha IGP, ke badan ha pedeng jangka sorcelong. Yakin ek office batmai le plepat ba du Reverend WP Marbanyang moderator jangka KGP Assembly, rengkat ke jing syongkun nak ke jing kerku blay. Ka program kelas sedang dah kejing seng belengkot bela penyat Reverend NS Pawau Chairman ke Trust Department bad ki kentian pediang sobahan Reverend BD Shangdiar Secretary ke Assembly. La pentip Reverend M Shela Senior Administrative Secretary bela penlut nyo point kendai iwe klortam ban pendep ikan kejing shena. Na kejing Trishitam Commission na compound mentah ke office kelakan riak caka-caka ke bakham he bad ke bakham bit kambiang ke badan IGP. Moderator ulah pleru yang mau nongrim kum kadak jang kejing job bat kajing syakri ke ba kilamat ya kejing job nak kebentakan ya kejing shena. Haba keren bat kajing kemen ke bakrau Reverend WP Marbanyang ulong bakane ke office kelong kum ke silang mat jang ke KGP Assembly berokawai. Ulong bakane kan degesi ke bakrau ke history jang ke balang Presbyterian hari kasih bat jantia ke balang kejing kerku om tang ya kan ke pateng bamenta ndrei ke pateng ke badangwan. Ban pencongkun syuk-syuk yang negesi ginong trek office kila ai kejing ruai bekerpang kabala pensengut tenat ya baro ki badan hakan negesi ke baplia. Halor jom ini ginong rim house name arja khatra. Hadu tu upor badan ke ne ke bagi ong ke New Hope di Addiction Center ane. Te ke KGP Assembly kala shim ya kejing ikut ba iman kala day upor ini in shift no ya ke office ke jami syako IGP halor jom menungrim bakalong ke cekar ke bobian. It is still a prime area apo ke sosilo but agak juga por kalong ke cekar ke bakaloi day halor jom kita ke nungrim ba hawarja khatra ke KGP Assembly Executive Committee kala shim ya kene garai ban shift lane ban teino ya kene building ne te kene la shim ada special business session kebalong lagi haunai be arja khatra dalam bagi sinan kebun kebalang kelayang dan bagi cingke leng ketika cingke ni ia ke jingjob juga gospel akan ni kali kasih jantia bagi kejongi. Balang pagi ni Islam baru kita balik no, ni don ke office ni dik maukan. But hawang adon na haga ni kantor door ni Islam sistem tamuta. Ni iya kecing kap ni ya. Jong kinong tre kejongi pada syong sendang. Bakam lagi long suka bagi gojik sia. Nama ada syong sendang. Pun kita taruh di bawah subuh menurut alak si baru kau lebih tenang. Dari yang jauh ni, bah milayo antai yang nega office bermain, kumne kemakadong, bapa beli yang kesini, office bap jauh mau nongrim jongka. Dari kene office ni kalau nak pet lalu ni kamera lalu seperti apa dulu kalau kembali ibit ibian setelah pendon ketuk ni ketinggalan kan di bandang penbian lengi bakal long sia kabar gelut tapi kot ikia kabar kinong tre joni kimbe change yoi wei don lagi jong di kamera don kamera motor sekretari bang patudon abang yawan si office ndai si shong lah report no de long sia kabar ngina ban thenda ayu yo ble namar ka di snei ka tingdon kan ka jong hadol punyo ini dia kena office dapat mai angin od nangit makani kasmi kan sarung lu akatup sakten mau jingrate sirban bibidi jong ka balang gedungi haksnem an hajar an ju kaban salong al-Islam kaban wan baru mengiru sehingga akan sepau gitu sehingga kena kesini sepau entah kalau kata sakkan mau agak bagi kun kiksi jemiru in sayo pada boleh in
Saloman ulate bagi kon jong ublay hagagin yo jing ay bajing kerku jing isnay lay untesay